Welcome. Tukaba tugiye kurebera hamwe channel 15 zinjiza amafaranga menshi kuri YouTube hano mu Rwanda. Kora subscribe, una liking this video ubundi tukomezanye. Turahera kuri channel ya 15 akaba ariyo bita Bamenya series. Bamenya series abenshi barayizi, ni channel icaho filime bita Bamenya. Iyi channel ikaba yinjiza amadolari 388 ku kwezi, angana n'ibihumbi 378 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya akaba ari amafaranga make bashobora kwinjiza. Bakaba bashobora kwinjiza amafaranga menshi bakageza ku bihumbi 600 n'amafaranga 100 by'idolari, bingana na miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwaka bashobora kwinjiza amakeya ya nyuma ni ibihumbi 4600 by'idolari, bingana na miliyoni 4 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Nano bakashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku bihumbi 73 na 700 by'idolari, angana na miliyoni 72 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Channel ya 14 akaba ariyo bita Cheetah Magic TV. Akaba ari channel ishobora kwinjiza hagati y'amadolari 416 angana n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ashobora kwinjiza menshi agera kuri ibihumbi 6600 by'idolari, bingana na miliyoni 6 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Ku mwaka akaba ashobora kwinjiza amake ya nyuma akaba ari ibihumbi 5 by'idolari, bingana na miliyoni 4 n'ibihumbi 920 by'amafaranga y'u Rwanda. Agashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku bihumbi 79,800 by'idolari, bingana na miliyoni 78 n'amafaranga 600 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikurikira akaba ariyo channel bita Medi benshi muramuzi. Uyu ni umuhanzi kabazwiho kuba afite n'indirimbo yarebwe cyane kibayizita Slowly. Uyu muhanzi akaba ashobora kwinjiza amafaranga make ya nyuma ku kwezi akaba ari amadolari 446 angana n'ibihumbi 439 by'amafaranga y'u Rwanda. Akashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku bihumbi 7,100 by'idolari, angana na miliyoni 6 n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Ku mwaka akaba ashobora kwinjiza amafaranga make ya nyuma angana n'ibihumbi 5,300 by'idolari, bingana na miliyoni 5 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Agashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku bihumbi 85,600 by'idolari, bingana na miliyoni 84 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Channel ya 12 akaba ari uwo bita Bruce Melody. Bruce Melody muramuzi, ni umuhanzi ukunzwe cyane hano mu Rwanda. Uyu muhanzi akaba azwiho gukora cyane, yita igitangaza, benshi muramuzi. Akaba ari nawe ufite hit cyane mu Rwanda mu bandi bahanzi bose. Uyu muhanzi amafaranga make yashobora kwinjiza ku kwezi kuri YouTube channel ye akaba ari amadolari 475 angana n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ashobora kwinjiza amafaranga menshi ku kwezi kugeza ku bihumbi 7,600 by'idolari, bingana na miliyoni 7 n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Aho ni ku kwezi. Ku mwaka akaba ashobora kwinjiza amake ya nyuma akaba ari ibihumbi 5,700 by'idolari, bingana na miliyoni 5 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Ashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza kuri ibihumbi 91 by'idolari, bingana na miliyoni 89 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Channel ikurikiye akaba ariyo bita YAGOTVSHOW. YAGOTVSHOW muramuzi cyane, akaba ari umusore ukora cyane, turamuzi we na Jaja n'abantu bakora cyane. Abasore rero akaba bahagaze neza kuri YouTube, akaba bari mu bantu binjiza amafaranga meza cyane. Uyu musore ashobora kwinjiza amafaranga make ku kwezi angana n'amadolari 558
angana n'ibihumbi 540 by'amafaranga y'u Rwanda. None ashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku bihumbi 8,900 by'idolari, angana na miliyoni 8 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Umusore yarakize kabisa. Aho ni ku kwezi mvuga. None ku mwaka, tujye ku mwaka, amafaranga make yanyuma ashobora kwinjiza ni ibihumbi 6,700, angana na miliyoni 6 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. None mu gihe yakoze neza sasa arinjiza amafaranga agera mu bihumbi 106,400 by'idolari, angana na miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Wow, this is good. Aho ni ku mwaka, tujye kuri channel ikurikira akaba ari channel ya 10 bakaba yita Zacu TV. Zacu TV akaba ari channel yaje icaho filime dukunda cyane, Seburikoko, Sikera n'izindi nyinshi, City Made n'izindi nyinshi twagiye dukunda. Iyo channel amake ishobora kwinjiza ku kwezi akaba ari amadolari 592, angana n'ibihumbi 583 by'amafaranga y'u Rwanda. Amenshi ashobora kwinjiza ku kwezi akaba agera muri ibihumbi 9,500 by'idolari, bingana na miliyoni 9 n'ibihumbi 300 ku kwezi. Amafaranga make ashobora kwinjiza ku mwaka akaba ari ibihumbi 7,100 by'amadolari, akaba angana na miliyoni 6 n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda. Agashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku bihumbi 113,700 by'idolari, angana na miliyoni 111 n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda. Igihe yakoze neza. Wow. Channel ya 9 akaba yo bita Clapton Kibonge. Uyu turamuzi cyane, umuntu w'umukomedie unshimisha cyane, ndamukunda cyane. Uyu muhungu rero akaba ari gukora neza cyane, abenshi baramuzi kuri filime nk'Umuturanyi n'izindi filime nyinshi nziza cyane ari gukora. Uyu muhungu rero channel ye ikabinjiza amafaranga meza cyane, no kuvuga channel ku kwezi amafaranga make ishobora kwinjiza amadolari 621, angana n'ibihumbi 610 by'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ashobora kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku bihumbi 9,900 by'idolari, angana na miliyoni 9 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Aho ni ku kwezi. Ku mwaka amafaranga make ashobora kwinjiza akaba ari ibihumbi 7,500 by'idolari, bingana na miliyoni 7 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ashobora kwinjiza kugeza ku bihumbi 119,300 by'amadolari. Aya akaba angana n'ibihumbi 100, aya akaba angana na miliyoni 117 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga meza yarakize uyu muhungu kabisa. Reka dukomeze kuri channel ya 8. Channel ya 8 akaba ari wo bita Niyitegeka Gracier. Uyu mugabo bakunda gushinja ko adashaka umugore, sinzi impamvu atabikora, ariko abenshi muramuzi ko akora cyane. Uyu mugabo akaba akora cyane, akaba ashyiraho filime izwi cyane nka Papa Sava, filime dukunda ikora neza. Akaba ari umukozi rero cyane, ishobora kwinjiza kugeza ku madolari 709 amakeya, angana n'ibihumbi 895 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ku kwezi ashobora kwinjiza kubigera ku bihumbi 14,500 by'idolari, akaba angana na miliyoni 14 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Wow. Aho ni ku kwezi. Ku mwaka ashobora kwinjiza amafaranga make yanyuma akaba ari ibihumbi 10 n'amadolari 900, angana na miliyoni 10 n'ibihumbi 700. Yakoze neza ku mwaka yinjiza agera ku bihumbi 174,600 by'idolari, mu manyarwanda akaba ari miliyoni 171 n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda. Wow, yarakize Niyitegeka. Shaka umugore, nanjye ndabyemeje. Reka dukomeze. Channel ya 7 akaba ariyo bita The Choice Live. Iyi channel ikabizwiho gukora neza cyane, ishyiraho ibiganiro by'abahanzi batandukanye, by'abakomedie, ba Rutambi, bande,
hazwiho umunyamakuru uzwi cyane nka Irene ufite ibiganiro byiza cyane twese dukunda. Iyi channel ikaba yinjiza amakeya ku kwezi angana n'amadolari 958, angana n'ibihumbi 939 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ku kwezi ishobora kwinjiza kubigera ku bihumbi 15,300 by'idolari. Mu manyarwanda akaba ari miliyoni 15 by'amafaranga y'u Rwanda. Wow, ku kwezi. Ku mwaka amafaranga make yanyu yashobora kwinjiza ni ibihumbi 11,400 by'idolari, angana na miliyoni 11 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi channel yakoze neza ishobora kwinjiza ku mafaranga agera ku bihumbi 183 by'idolari. Uyashize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 180 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Perfect, good. Channel ya gatandatu kariyo bita Kigali Today. Iyi channel ikabizwiho neza gukora neza cyane, ikabizwiho kuba ari channel ya mbere yafunguye mu gihugu cy'u Rwanda, number 1. Iyi channel amake ishobora kwinjiza ku kwezi akaba ari igihumbi cy'idolari, angana n'ibihumbi 985 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 15 n'ibihumbi 700 by'idolari. Aho ni ku kwezi. Ku mwaka iyi channel ikaba ishobora kwinjiza ku mafaranga agera ku bihumbi 12 by'idolari amakeya yanyu. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 11 n'ibihumbi 800. Yakoze neza ishobora kwinjiza kuyagira kuri ibihumbi 192,200 by'idolari. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 189 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Wow. Channel ikurikira akaba channel ya gatanu, tukaba tuyizi nka Kanazi Talent Kids. Iyi channel yafunguwe itamaze igihe kinini cyane, ariko yakoze ibintu bidasanzwe, ikabizo kwinjiza ukora miliyoni zigera muri 15 mu munsi umwe. Iyi channel ikaba yarakoze ibitangaza byinshi, ko tuziho nka Karyuri wabaye umusitari cyane. Iyi channel rero amafaranga makeya ishobora kwinjiza akaba ari igihumbi cy'idolari ku kwezi, angana n'ibihumbi 985 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza amafaranga ashobora kwinjiza ku kwezi akaba ari akayabo k'amadolari ibihumbi 16,200 by'idolari. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 15 n'ibihumbi 900 by'idolari ku kwezi. Ku mwaka amafaranga make y'icyo ishobora kwinjiza ku mwaka akaba ari 12,200 by'idolari, bingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ishobora kwinjiza kwagira ku kayabo ke ibihumbi 194,700 by'idolari. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 191 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Wow, big congratulations to Safi and Karyuri. Channel ya kane akaba ariyo bita Red Blue JD. Iyi channel ikaba ishyiraho ibintu by'ibiganiro byinshi bitandukanye. Iyi channel ikaba ishobora kwinjiza amakeya igihumbi 300 cy'idolari. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 1 n'ibihumbi 280 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ishobora kwinjira kuyagera mu bihumbi 21,500 by'idolari. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 20 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Wow. Ku mwaka amake ishobora kwinjiza akaba ari ibihumbi 15 n'amadolari 100 ku kwezi, angana na miliyoni 15 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ishobora kwinjiza ku kayabo k'amafaranga agera ku bihumbi 257,500 by'idolari. Uyashyize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 253 n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Channel iri ku mwanya wa gatatu akaba ariyo bita Isimbi TV. Abenshi murayizi, akaba ari channel yafashije abantu cyane, isanamitima y'abantu bakunze kuhagera bakarira bagatanga ibiganiro byubaka. Turayizi cyane y'umugabo bita Sabe. Nobody knows him.
nta muntu umuzi ariko twibaza impamvu atagaragara kandi ibiganiro byari byiza cyane. Ariko ntacyo bitwaye, gusa iyi channel ikaba iri mu macana akora neza cyane mu Rwanda. Ukuvuga ngo amafaranga makeya iyi channel bita Isimbi TV ku kwezi ishobora kwinjiza akaba ari 1600 cy'idolari, angana na miliyoni n'ibihumbi 570 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ashobora kwinjira kukagira ku kayabo k'amadolari ibihumbi 25,500 by'idolari. Uyashize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 25 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Iyi channel ikaba ishobora kwinjiza amakeya ya nyuma ku mwaka ibihumbi 19,200 by'idolari. Uyashize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 18 n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza ku mwaka amafaranga ishobora kwinjiza ni ibihumbi 306 n'amadolari 400 by'idolari. Wayashyira mu manyarwanda akaba ari miliyoni 301 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Unbelievable. Wow. Channel iri ku mwanya wa kabiri rero akaba ariyo bita twese turayizi, niyo bita Afrimax TV. Iyi channel Afrimax TV tuyizi muri channel zabanje gutangiza ibintu by'ibiganiro hano mu Rwanda. Iri no muri channel yazanye ibintu bya YouTube mu bantu cyane, kuko nta bantu bari babizi, n'aba bagabo babitangije. Babitangije n'umuntu bita Active akaba atagikora kuri Afrimax, afite channel ye kabita Beta TV. Amafaranga make Afrimax ishobora kwinjiza ku kwezi akaba ari ibihumbi 2 by'idolari. Uyashize mu manyarwanda akaba angana na miliyoni n'ibihumbi 970 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya akaba ari amafaranga make ashobora kwinjiza ku kwezi. Amenshi yakoze neza ishobora kwinjiza n'ibihumbi 32,200 by'idolari. Mu manyarwanda akaba ari miliyoni 31 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Wow, aho ni ku kwezi. Ku mwaka amafaranga make ya nyuma ishobora kwinjiza n'ibihumbi 24,200 by'idolari. Mu manyarwanda akaba ari miliyoni 23 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Yakoze neza amafaranga menshi ishobora kwinjiza ku mwaka akaba arangana na ibihumbi 386 by'idolari. Uyashize mu manyarwanda ni miliyoni 380 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Buri wese ubungu ari kwibaza nihe channel iri ku mwanya wa mbere. Abenshi batekereza ko ari Afrimax TV, but ntabwo ariyo. Ahubwo channel iri ku mwanya wa mbere akaba ariyo bita Afrimax English. Iyi Afrimax English ikaba yarafunguwe nyuma yuko Afrimax TV yafunguwe nyuma yo kubona ibiganiro bikundwa n'abantu cyane, batekereza kubanza kubishyira mu ndimi z'abanyamahanga, aricyo ururimi rw'icyongereza. Nyuma yo kurushyira muri gufata ibiganiro byabo bakazibishyira mu rurimi rw'icyongereza, byagize ikintu bita good impact kuri viewership y'iyi channel cyashya bise Afrimax English. Iyi channel yaje ikora neza cyane kuko yazamutse ikaba no muri channel igiye kuzuza miliyoni y'abasubscriber bwa mbere mu Rwanda. Ikaba ifite mubagira mu bihumbi 960 y'abasubscribers. Irabura ibihumbi bike cyane yuzuze miliyoni. Iyi channel rero ikaba ari ifite views nyinshi cyane mu Rwanda, yewe n'abasubscriber benshi. Akaba ari nayo yinjiza amafaranga menshi. Amafaranga make ya Afrimax English shobora kwinjiza ku kwezi nagira ku bihumbi 5,200 by'idolari. Uyashize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 5 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Bakoze neza bashobora kwinjiza kuyagira ku bihumbi 84 by'idolari. Uyashize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 82 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Wow. Abantu barakize koko. Ku mwaka
amafaranga make bashobora kwinjiza akaba yagera ku bihumbi 63 by'amadolari. Uyashize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 62 z'amafaranga y'u Rwanda. Noneho amenshi bashobora kwinjiza ku mwaka bakoze neza nagera kuri miliyoni y'idolari. Wow. Ntabwo natekereza ko hari umuntu mu Rwanda yakwinjiza miliyoni y'idolari. Uyashize mu manyarwanda akaba ari miliyoni 985 z'amafaranga y'u Rwanda. Yay! I'm done. Mbuzi icyo mvuga. No comments on this. No comments. No kuvuga ibintu bakoze ni ibintu bitangaje cyane. Ntabwo natekerezaga ko mu Rwanda naho haba abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi. Ni byiza cyane. Umuntu wese uzi ko utakoze subscribe cyangwa liking iyi video cyangwa sharing it to his friends. Subscribe